Kublai pi barok syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat makongsan minta kesini kilong. Jor umuk tiar dawan mon pacang syakibor sorkar persyak ya ke MSP Civic. Ular ubak senyau bahalang dhar ban yarap ya terai kali belakut kuat kisla. Dang yai linear bat ke angshala kinong di madan. Bat uot ke HYC Soyong melejak di delineator na surak ba Shillong Nongston. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penya. Umuktir dawan mon pacang na East Jylla Hills District ulok ujor persya ya kejing temu bantai ke karkhana Sandobilat MS3 Cement Limited ya kebalapin benapat ba da ke Meghalaya State Pollution Control Board halor kini kejing temu. Umuktir dawan mon ulai thu ha kinong thok Khubor ha Shillong Press Club ha ke pratarik u Jymmang. Balabu kejing ujor persya ya kini kejing temu bantai karkhana Sandobilat ha ki tenak terekam ke sorkar ki bekentup ya ke MSP CB State Environmental Impact Assessment Authority SEIEA Mining Department Deputy Commissioner East Jylla Hills Batsha Forest Department. Umuktir dawan mon ulaong kijing ting bat jing her serniu ki pat ba kani kathan halor ka jing temu bantai ke karkhana Sandobilat kilong ba kamariang hagani kathan kan kella khongpong kawak letin kan sasniu dur bat ki pat ba kin du no ya ko umbam umdi bagi yo na kani kawak uloong ladawan kani ke karkhana ke jingti maushun kan long ke besyirkai bat ke jin penjulor ya kamariang kan long ke beima bat kan bu ya ki pat ba ha ki pateng banwan ha ke jing kerdu bat ke jing soksat ke ba amla ban mudur tang kata ki lingkha ki risa ke rep keriang ha kini kathan kan ngat ha ke jakam khat ha ki babun ki liang umuktiar dawan mon uloong ru haduk menta ke wak letin ke long ke wak ke bakhut pesuba ka ajing emi ki pat ba kani kathan ha ki babun ki liang uloong ru kani ke karkhana kalapen ken ya ki kendon balabu de State Environment Impact Assessment Authority ulamaham ladawan ke karkhana Sandobilat ke jinti maushun kan penjulori kamariang bat ki jabok Japan kintu syakiwa ki badon kani kathan ha ke bakut ki pat nong shong kin ngat ha ka apot ka bamla ban batai ni mudur ha ki snem ban wan ulama hamjur Senyawa yang kata kalau di wilayah kecil besar jadi mengumpul pulau ini public hearing kami di mereka mining ya motion dia belum serban dapat Civic Cement Limited nukong ini itu saya di ini paralog lewala itu penting soal di dalam Malaysia di Muftiar atau di St. Hills ini di paralog di Jylla saya lupa dah kemudian kursus publik kalau ini dibayar praktis hati kemudian aku berangkong berminyin ini dari minyin nukong suan yin Meghalaya awal itu maka dia mengingatkan yang mereka rak IAE contoh ni company kami lap kalau kani jika kita berhenti motion berpropose pada dia di public hearing ki put sodong juga ki kentu ya kualiti ini kualiti jadi sedang kowe ni kiwa berapa kawa ate buat hal sejenis benang pun didoka di dari rupa wa orang pun bahwa kami sedang contoh benar kami lakukan sos nama tabun kisah umum kita tan jadi tradisional itu skim contoh ter ada kini nilai benih aku bani Khubor nilai le di jawab beniat bernilai lah kalau bagi syakira kita kalau potrik April nilai bu di objection ini kecil persyak dan belum yang ini public hearing nama paling persyak ini public hearing nama kami berpost di Khuborjylla ya sebelum public hearing jinsya ini bos atau dari public ini tidak ada baik tanpa kapor ayat application tidak ada cancel nama kalian yang dari company ini balik di kampung hab kita yang lain nakong ini apa nakong kenika company Ka Joint Action Committee ki artli ki kenhun try trok
Kibalatip gum ka East Janta Hills Truck Owners but Drivers Association, but ka Janta Hills Truck Owners and Drivers Association haka pratarik Jymmang kilay kendu but umintri ka tanak transport ba senyaw bahalang dhar ban kerpat ke department ban makno ya ki kot kali kibalakut kepor terikam jongki. Hadin kejengya keren bat ubak senyaw bahalang dhar ubak samiyo sayo upadyak tin ke JAC ulayat ho da kepoong kejengya kenduk jengki kelong kepasngu tenat. Na kaliang ubak senyaw bahalang dhar ula kulari ki da kepoong hakini ki kendiat sengi kata hapo shipau leni khatsan sengi en sepentip syaki ke Khubor babha. Uloong unyarap iki ban pentamai biang iki kot kisla kali na kebentaki kali kiba na kani ke Jylla. Kadang department cuma senyap ha, kadang transport department. Kumbing lagi ini Khuborjylla, he is there for us. And ia kan berkermai pi 2 months back, bulan Februari lawan ban kerpat ini nak bentar ke concession, ban wave ia ki tax, ia ki kot kali Meghalaya. Dah kamar pu sama kia bentar kasi, dah kejing kemen, dah kejing semua hun kemen siam. By Minister Badam Jungi, ila ong, but soon you'll be getting a good news within 10-15 days. Ila persang, but in Saleh yang ru, but with the help of this present NDA government, he will be wiping a tax to the max. Ya kaba ila, kaba de kepat jong state, ya ke central, kumgi revenue kepada revenue ya ke state, he will try to wipe it off to the maximum point and to the maximum lowest price. Kadang Khubor kaba bahaya, nama ta jungi kibu kali borok. Nomor mana Khuborjylla, don't give a fail ki don't give a fail ki ni hap siu double. Ya ki bai luksan, nama benta, namba kani ke cingirap ke scheme ke one time settlement by Minister Badam Jungi, pat kani ke sarkar bamenta, kani rap yangi, sab ba khambuk tam bangin lak ban petelun ni kam jam jungi, dan kala im yang ikut kali jungi. So we are expecting a very good news soon within 10-15 days. Katkum kujing kular jungi, Minister Badam Jungi. Ani dah sungguh, hadu kata ya Minister Jungi, bila asyum kiai kan ikam, tang hapo arbnai, quick action rapid force kemana orang semua, hakapor kaba, kendia deh, ila penteri, ila Pak Budin, berkala long hak step kebangun so, ingin kait atau so jami jengjok, within short span of time. Kan percentage? Percentage we cannot disclose it at the moment. Nama Minister Jungi ila kular ba, ila ong ngade ukpa, ngalau satu ila gikon. And he will try to wave it off to the maximum. Percentage we cannot communicate, but soon, hope so, I'll meet you people, we'll meet again. Begin say to if percentage hadu kano. And we are expecting, como I ongi daladi, dala sistem gikon, they mengi kupa ban pay. The mono hu kupa ban ailat gikon ban sistem. So kupa hi un sapay, masnya hu badon Jungi, mono klawai, mono Shillong. Kinongde Madan, Kibamlong Dukot Hagiseng, Kum Haka Shillong Roadside Hawkers Association, NEHU Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Henry Kibajude Mar, Ha Kibenta Jonga Kandailat, Ha Kisnembula Litno, Shwaban Pinkindria Iki Shakrum Parking Lot Kemudan, Ha Kapratarik Jymmang Kilami Shakamat Ban Penpau Yaka Jing E Jongki. Namar Kim Yok Basa Ban Shong De Mar, Ha Jaka Balabo the Shillong Municipal Board SMB. Bonsin kila kerpat ke SMB ban ai basala meki Henry umdan bapatiaw satya. Ha kapratarik Jymmang kila yo jingtip ba kandan ke jingelang jang ke PTVC. Kumta kila let de ke jingtmu ban ra ke jingdawa jangki ban yo basa de mar. Kat ba kidang tmu ban ang ke shintur ban kren u CEO u balapenya ke jingelang lapen bana de ke boong ke meeting kalawai. Kumta kingat ha ke dum ke lingo bat ha ke bekut ki habban kun haladi ya kajing bitar shla jong ki baro. Ki aso ubiru ya ki bam dai kita ki basang hapibi. Te nang taplos ya ki dan ki ba layo si ubiru kastol ki empat ya. Te majority ki wan be da ki brio ki banabar ban shang hang tu. Mentali hadu mahajan u supply u bam dai ban wan shang ru u husela lawan ban shang dukan hang tu. Kajing yap kayo kajongi ki bat dia pateng kalong palat. Nama la shang daki supply teh tu. Kata ke. Tikibun kem ini rehi la yo COB tang bakas tol adu mentam pat yo. Tama ki bayo apa de kibun ki ba nakawai ke yeng ki yo adu sipau kasan gut kat padon ki khun. Tang baki dei kita ki member tang baki dei kita ki nong penyat ya kata pemuda. To ka jiwan kan jong pihani pio banikan ke gi penpau leng bagi ki board bhalor jong ka muda. Ikwa ban kiliken balai ba phimshim ya ka tu ka complain ka bangi shim bangi ai mangite.
Ikwa eka jubat jong tu beli kimle eka tu ka bangi komplain mangi tang bangin darung pada ukhot bandrung hi ki khot bandrung hi dangi larung pad hang tu ni keran dang chicken tiara ketian ulang the meeting is over ukham sngap ide kita ki jikran jeni ukham sngap ide kita ki meeting kamut kan ka komplain kan ka bangi komplain mangi menta la chi banai la jendon kamut kan kam dei kam songdor ai em ka songdor em kan nak am sngap aba pidan hakabot ki penyaj baris katu pilaweng yang ina pa PB na putpat na surok bandrung satu ngila rong ngila ngit tementai habang ngi komplain jaga jing duna pi maki ki badan akabar ki badai no penyak ki ban sngap yengi te kumna tim sngapan Pir memang benar ki om meeting is over. Terlalu je singrung mangi yang tu the meeting is over ni kampat yo akhir ban kiran IRM kiran tang ini chicken tin akan tin datang muntahi Pi request ni ki ban sngap. ni request yang em sir I lat yang ingin kiran shot snap shot em hi meeting is over this is not a fish market Mana bah handle, mana bah buru okay dia CEO. Ki khot hi nang larung pada ni akaran pada kim snap ire ki am the meeting is over this is not a fish market te katu ka jing le katu ka bajing ong ba ki ong gunoi ki ba ki le ki leader ha clear ki dei manu kita ki leader ki tu ki ba dei leader barok banyi tiap bang thia apa muda menta kamut kebun ki babun ki babun ki stolam dei jong kong tell me jong ka bailen partu bat jong kalari dona kajing babak jongki ki kenro nambar kin yo baik ka kun jong ka kun jong ka pertu menu kam juan syang madan ki kun jong tell me menu ki bam syang madan menta ki la yo dukan lut halor kata kajing babak jongki ba masin kenro nambar ki yo ter balai bakin yo bu kawe ka breu hang tu ban pet sausan teli ki dukan nginam syak da lelero judan se kata ka ban kalau ki dep kata ban sim ki pena ikun jonga ngang song 61 ma namba ikun ngang song 61 ka kini 62 nyo sa ikun cendrang 63 nyo sa ikun gentai 64 nyo sa ulok jonga kadon kata Ke HYC Soyong Circle kalapan pau ke Jinglingo luar ke Jingja ke Dilinita bala penyeng habaro Arliang hata surak Shillong Nongstoy National Highway Marsin Deptre ya kini ke surak. Kinong ilam keseng habaya day bat kini kilalik bot ke Jingtho show Executive Engineer jang ke PWD Road Shillong bat kalapan pau ke Jinglingo bakila yok Jingtip bakini ke Jingja ke Dilinita ke day namar ki aksiden lani ke Jing selat ki kali balapan hair stat palat ne balatu ki beriu. Uba Punning Star Shabong President Ulaong kaseng kesngukia halor kini. Ula kentu ya ke PWD ban ujor ta ke FIR namar kini ki Dilinita ki rap hagayat ke yeng kalik kawan jong ki kali ki bekit beriu ni kit mar kit mata. Kanega jing bu jongi nang yang seng eksplosi long circle ban pan jing percaya kami dei jing jak jong kini diri ne to kalau bisa kene ba isko kla bani ilengo ba nakalian ke office speech beauty national highway division Shillong kalau pentre yang dekat surok Shillong Nongstoy national highway but kawai ke bagi sokia ne lomba habai ne ke jing jak jong kini diri ne to kini diri ne to tarik na ba aja usaha bat kawai pak kasan tarik na bala aja usaha kalau ke sokia sekadai aba mas jak bantre lengba yang ne surok ni iba kini diri ne to dilajan bun kita kali sengi kali yang ini kemudian ngelam jam seng balai nak kalian office kawen no yang ini di to mas nak try ni lawen no anda nak kalian tunggu tidak pada tinggal lengo halo tinggal office bapak coba bagi ais coba kita kali apa let's say kadai kita try torti nak kalian office dan rai ba nak kalian tunggu ni up nak post ni bet hato kita kawen no yang kita gili ni to kadai kita terima kelalan dari dapat wek kena. Hendai hadu kita sini ngim ni setiap banyak office kan pergi empat kiwe. Dai nak tak tahu. Nak kalian tunggu ni lawat jiktip. Bagi lalap ba lebaki information ki bagi yo ba nak kalian ke office
Kalau air juga bagi kita kini to kibalasna hadu haspak sopo artuli. Bak dalam kapisa kelamang hadu hak kendailah samplah hijat aspak hadu aspak akun reu kila jalo. Maka daw kebangan yang profes ke ai seni gelombang. Kajingjang no jong kini kini tor dai nak daw ba kadai tinjon aksidan. Lane dai ke speed berhastat la ikali. Ke HYC Soyong Circle ke lemit syakmat ban pensyai bakam shim le persyai ke Soyong Greater Water Supply Scheme ke melekren ubak bela nongbri ubala keno ke seng ke persyai ke ni ke scheme. Ke HYC ke le pensyai baka arpu artarik uyayong arajar arpun riu ke le kendu iu Chief Executive PHE habay day bakajing kinong syong shnong na kajing sa ateng ke scheme sam hapok ke shnong wa nong kse. Ulong habaya day bag ka Greater Soyong Water Supply Scheme kela yok kajing syai ke betikna ba kedon kajing penkre ban yasoy soskular tangkaway ke kur ya ke klau thup kumta ka seng ke sngokia halor kani. Ulong kini kidei kajing kren jong ka seng bat Chief Engineer Henry Kamshim ladon kenu kajing kren ban khang ya kenu ke project. Kasing ka aipor hapo shita yaw ni urangba baun pensyai halor kajing keno jong u. PSSI Shillong Circle ada gawai persya yang ada skim. Tentang yang ini iwan persya ini ba lakata ibawan skim hapo ke area ni kedong petang jumi ngim juga pada persya bunsin pada kita skim hilong di bakul terang jumlah kejengingan PNT nang yang jumi keseng di Sumkia ban penpilihan PNT yang ban wing yang kita dijemput kejauhan kenang ba skim kelong kebayang PNT nangta kebiang ban kejing mentol jom petak di tengah hak KBD ban wing di rumah uta upa belang memberi upa kentol jor ban bala penjam rom ya ni pun binong yalam jom keseng ba uday berpencai petak hapo si tayong hak BD berjumpa dulu ba ni persyak ya ketika kita Soyong Water Supply Scheme lada naklian dulu umla berpencai hapo si tayong naklian dulu kesem ni sesem de kiwe ila tinti lani kiwe sinjam bakam teke persyak itu Rau ABD baka Jylla Khubor haka ban ne ABD bakam Akaban nak kalian jongi ka HYC Shillong Circle apa tarik nang sa orang beliau ilai pen kendu yang Chief Engineer jangka PhD habis dia berjingke jeng pembah nang senong berkawai kemat kebangikan yang ada asli gelombang habis dia disateng jong skim hapo pendem hapo wa nang se akaban nak kalian jongi keseng nak port pembah nang senong dijubut menam seri Bagladon Khubor kebanang lagi hing layan sejak sedang benjurip yang tak kejadian itu mentaruh kena apa sedang manusia kadang guna bagi ketu yang sokat lembak lapisi bahkan cimkia dan penbiak itu. Hal ini burung yakin nyelam sedang ibu rom ikut dorbar sedang ibu rom yakin nyelam rai ibu rom ikut dorbar rai. Andai kalau empat kebom deh bagi kita Bak da kini ki Khubor ngelapui syekebekut tak hadut pengindah syambiang kublai shibon.